ndifuza kuvuga igicapo cy'Ishengero. Nahitaji kusema picha la kanisa. Mama mfashe nzovuga ishusho y'Ishengero. Mfalme nisaidie niseme picha la kanisa. Numva umenga na majambo amwe. Nasikia kwamba ni maneno mamoja. Nzobaza abantu baza majambo ko arico kimwe. Labda nitauliza watafiti wa maneno kwamba ni namna moja. Cyakuyaga namwe Ishengero igicapo cy'Ishengero. Nataka kuzungumza nanyi picha la kanisa. Imani shimwe. Mungu asifiwe. Urafite mikrofone Pasteur. Reka dusome canke muri Matayo 28 ku murongo wa 19. Matayo 28 murongo wa 19. Jambo limenyerewe. Matayo 28 ku murongo wa 19. Aravuga ngo nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Imana ishimwe. Amen. Urakoze Prophet. Asante Nabii Jimmy. Mu bisanzwe nshaka kuyaga. Kwa kawaida nataka kuongea. Mpamvu ibi bintu ni jewe nasavye Imana ngo ndavyigisha. Maneno haya nimemwomba Mungu nifundishe haya. Si Mpwemu yambwiye ngo ndavyigisha. Sio Roho aliniambia nifundishe haya. Narimaze ukwezi. Nimemaliza mwezi. Nshaka kuzokwigisha ibi bintu. Nikihitaji kufundisha maneno haya. Kandi nibaza ko hari yaciye nk'imyaka 2 cyangwa 3. Na kunapita karibu kiwango cha miaka 2 ama 3 narigeze kuvuga ibintu nk'ibi nyene. Nimezungumzia maneno kama haya. Ndashaka ko tuyaga igicapo cy'Ishengero. Nahitaji tuongee picha la kanisa kugira abantu tubayemo muri iyi myaka, ili watu tunaoishi katika miaka hii tumenye icyo dukwiye kubabwira canke kubereka kugira bemere ko turi Ishengero. Tujue tutakachoweza kuwaambia ama kuwaonesha ili waelewe kwamba sisi ni kanisa. Ndakoresha ivyanditswe. Nitatumia maandiko ariko si byinshi cyane. Sio mengi zaidi. Abantu benshi bazi ko Ishengero ari aya mazu. Wengi wanajifikiria kwamba kanisa ni majengo haya. Bocanye abandi wengine nao bashaka kwiyumvira ko Ishengero ari ibi bintu twama dukora ngaha. Wanajifikiria kwamba kanisa ni tunayoyafanya hapa, gutanga amashikanwa, tukaririmba, tukagira ibintu, tunatoa sadaka, tunaimba na mangineyo. Ibi byose ntibishobora kubura, yote hayawezi kukosa. Ariko icyari mu mutima wa Yesu igihe yasiga Ishengero mu isi cyari giki? Lakini kilichokuwa katika moyo wa Yesu wakati aliacha kanisa duniani kilikuwa kitu gani? Cyangwa uyu mwanya Yesu avyagiye mu ijuru yiyumvira Ishengero agiyumvira gute? Ama kwa hii wakati Yesu akiketi huko mbinguni akijifikiria kanisa anajifikiria kivipi? Ndemeza mu mutima wanje na kuvalishwa moyoni mwangu hariho amakoraniro menshi ku isi, kwamba kuna makusanyiko mengi duniani yitwa Ishengero, anaitwa kanisa ariko atari Ishengero na sio kanisa. Ndabivuze numva mfisa koba nk'umuntu, ninasema hayo na woga kama mwanadamu, ariko ndamaze kuvyumva na Mpwemu Yera kenshi. Nimesha sikia hayo na Roho Mtakatifu. Mpwemu Yera amaze kubwira abakozi b'Imana benshi. Roho Mtakatifu alishaambia watumishi wa Mungu wengi, abereka ati haja, akionyesha pale na pale haja, na pale haja, na pale. Sindabazi, siwajui, si jewe nababwiye ngo babitangure, si mimi nimewaambia waanze. Ibi bintu byitwa Ishengero, mambo ya kuitwa kanisa, Yesu yavuze ngo, Yesu alisema nzoshinga Ishengero ryanje, nitalijenga kanisa, n'amarembo y'ikuzimu na milango ya kuzimu nazorishobora cyangwa nazorinyiganyiza, hayawezi kulitikisa. Yesu yarazi icyo ariko aravuga. Yesu alikuwa anafahamu alichokuwa akisema. Ndakunda kwiyumvira, napenda kujifikiria icyeyi duteza Yesu, aibu tunayempatisha Yesu. Kwiyumvira, napenda kujifikiria iyo umuntu akwiteze ko ikintu cyiza ntakironke, kama mtu anatarajia kitu kizuri kwako na asikipate, ukuntu bimubabaza, gisi gani anahuzunika. Yesu ashaka iki? Yesu anataka nini? Yesu yiyumvira iki ku Ishengero? Yesu anajifikiria nini ku kanisa? Arabwira abigishwa, akaambia wanafunzi, gende, enenda ahantu hose hashoboka, mahali popote pawezekanapo, umuntu wese, mtu yoyote, mumuhindure, mumubadilishe. Imana ishimwe. Amen. Umuntu wese, mtu yoyote, mumuhindure, mbadilishe, awe umwigishwa wanje, awe mwanafunzi wangu. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Kwisi
kw'isi yose duniani pote muhindura abantu mubadili watu bahinduka abigishwa banje wawe wanafunzi wangu. Iki nico cyari ku mutima wa Kristo, ndicho kilichokuwa kwenye moyo wa Kristo. naho nza kubereka utundi tuntu, ingawa nitaonesha mambo mengine pia. Yesu ntiyigeze yiyumvira, hakujifikiria. Yarasiko bizoba ariko sivyo yashaka. Alijua yatakuwepo lakini hakutaka hayo. Kwazo kwitwa ishengero gitwa Emmaus, kwamba kutaitwa kanisa inaitwa Emmaus. Kwazo ishengero gitwa Pentecote, kutaitwa kanisa inaitwa Pentecote. Gitwa Fekabu, Vivante. Ni vyari mu nteguro za Yesu. Havikuwa katika mpangilio ya Yesu. Byazanywe n'intege nke zacu abantu. Bimeletwa na udhaifu wetu sisi watu. Hanyuma bicika ibintu bisa n'ibidufasha. Vikafanyika vitu vya kutusaidia. Ariko turakeneye kubona ishusho imwe y'ishengero. Lakini tunahitaji kuona picha moja la kanisa. Kugira ngo nzogenda kwisi hose. Ili ukienenda duniani pote. Ninabona iyo shusho. Ukiona picha hiyo. Zote mvuga ngo abani bene data. Niseme hawa ni wandugu yangu. Nibabikora uko tubikora. Hawafanyi kitu tunavyovifanya. Ariko bafise vya bindi bikenga ishengero. Lakini wana vitu vinavyoonesha kanisa. Muramaze kumva ko ari abantu usanga babana mu rupangu rumwe. Umeshasikia kuna watu wanaishi katika ua moja. Ugasanga nk'ubumwe no mu Pentecote. Unakutana moja ni Pentecote. Undi no mu Emmaus. Mwingine ni Emmaus. Nta narimwe babwirana ngo Yesu ashimwe. Hawawezi wakaambilia hata siku moja, kuambizana hata siku moja Yesu Araganje. Intege nke zitabaho. Ni udhaifu wa ajabu. Bose bakorera muri Biblia imwe. Wote wanatumika katika Biblia moja. Bizera data wa twese umwe. Wanaamini baba wa mbinguni wa sisi wote. Mwami yaducunguye umwe. Mfalme aliyetukomboa mmoja. Hemu yera yaduhinduye ivyaremwe bishasha umwe. Roho Mtakatifu ametukiza kwa viumbe vipya umoja. Umubatizo w'amazi menshi umwe. Ubatizo wa maji mengi umoja. Bafise ikizigiro kimwe. Wana matumaini moja. Ariko ntibaramukanya. Lakini waweza wakasalimiana. Ishengero kanisa nilizopfa ribaye ico Yesu ashaka. Haliwezi kufanyika kile Yesu anataka. Abitwa ko bagize ishengero wanayofanya kanisa tabanje guhumuka bila wafunguki macho. Aya macakubiri y'amashengero mambo ya ukabila kwa makanisani amenagurika kugweho, abomoke, aondoshwe. Hazokugwaho n'abapastori, hata aondoshwa na mapasta. Azokugwaho n'abakristo, ataondoshwa na wakristo. Umwe wese haba mahali popote mtu anaishi akamenya tuyu ni mwene data, anajua huyu ni ndugu yangu. Yesu sasa yashaka kwa abantu bose, alitaka watu wote bacika bigishwa biwe, wafanyike kwa wanafunzi wake. Haleluya, amen. Abigishwa banje, wanafunzi wangu, abantu jewe nigisha, watu mimi ninajifundishia, abantu bagenda uko jewe nigisha, watu wanaoenenda gisi ninavyowafundisha, abantu bavuga uko jewe nigisha, watu wanavyosema gisi ninavyowafundisha. Si hari inyigisho nyinshi duniani, kuna mafundisho mengi, ariko Biblia ifise inyigisho imwe, lakini Biblia iko na mafundisho moja. Haleluya, amen. Iroroshe kumenya mwene data, ni rahisi kujua ndugu yako, nuko abantu badasoma Biblia. Ni sababu watu wasome Biblia. Mora numva abakristo baterana utujambo, nasikia wakristo wakitupiana maneno, mwebwe nuko, mwebwe nuko, nyinyi ni hivi, nyinyi ni hivi na nyinyi ni hivi. Shukuru kabona ko babize nakuya babivuga. Kwa kweli wanatoka hata joto na jasho wakisema maneno hayo. Ariko nabakene mwijambo, lakini ni wamaskini wa neno. Nibazi nicho Yesu ashaka, hawajui ambacho Yesu anataka. Niyo mpamvu, ndio sababu mu mashengero, makanisani hari ibintu nyamukuru ngira mvuge, kuna vitu vikubwa nitaenda nasema. Muzobona tabihari, ukiona haviweko, ntirizoba rishengero, sio kanisa hilo. Ni vyiza kwa abana b'Imana tubimenye, ni vizuri watoto wa Mungu tuifahamu hayo. Haleluya, amen. Kuwa mwigishwa wa Kristo rero, kuwa mwanafunzi wa Kristo sasa, si umuntu wese aza gusenga ari umwigishwa, sio anayekuja kuomba ni mwanafunzi. Mwigishwa wa Kristo, mwanafunzi wa Kristo ni umuntu yiyemeje kuba umwigishwa wa Kristo, ni mtu ambaye anajikubalisha kuwa mwanafunzi wa Kristo. Hariho abantu biga muri kaminuza yitwa Hope mu Ngagara, kuna watu wanasoma kwenye chuo kikuu kwa Hope Ngagara. Hariho abandi biga muri kaminuza yitwa Limiere mu Kigobe canke ku Mutanga sinzi, wengine wanasoma chuo kikuu Limiere, Kigobe na Mtanga. Umuntu wese arahitamo kaminuza yiga, mtu yoyote anachagua chuo kikuu atakachokisomea. Hariho abifuza kaminuza nkuru y'u Burundi bakayibura, kuna wengi wanahitaji kusoma chuo kikuu cha Burundi wanavikosa. Agacavuga ati jewe nari kugenda kuri Hope, anasema mimi ningeenda kwa kule Hope, ariko lakini oya reka nigire muri sagesse, acha niende ku sagesse. Nuguhitamwo, ni maamuzi. kuba umwigishwa wa Kristo, kuwa mwanafunzi wa Kristo, ikintu umuntu yumva bamubwira, ikitu mtu anasikia wakimwambia, akumva ico bisaba kugira umwigishwa, anasikia vinavyoombwa ili ufanyike mwanafunzi, hanyuma akavuga ati, alafu anasema menga biragoye, kwa kweli si rahisi, ariko kuko wampfiriye ariko
kwa sababu aliyenifilia ndivyo anavyohitaji. Nahisemo kuba mwigishwa wa Kristo, naamua kuwa mwanafunzi wake. Amen. Yesu ariko aravuga inyigisho y'umwigishwa. Yesu akizungumzia mafundisho ya mwanafunzi yaratanze akagani. Alisema hadithi. Aravuga umuntu, akasema mtu ashatse kubaka umutara w'amatafari. Mtu akitaka kujenga mnara wa matafari, ngo abanza guharura ko afite amatafari azowuzuza. Anaanza kuhesabia matafari yake kwamba atajaza mnara huyo, kugira ntuzugarukire hagati, ili usirudilie katikati, abantu bakamutwenga na watu wamcheke. Iki gicapo, picha hiyo ni gicapo Kristo, ni picha ya Kikristo. Ejo nariko ndayaga n'umupastor umwe. Jana nilikuwa nikizungumzana na pastor mmoja, ariko arantera inkuru zo mu ishengero wiwe, akiniambia habari za kanisani mwake. Afite ishengero rinini gusumba twebwe, ndarivuze benshi bosanga bari. Yuko na kanisa kubwa zaidi ya ili letu, nikilisema wengi watalifahamu. Ejo naringiye gusenga numva umuntu aratotoye. Nilikuwa naenda kuomba, mtu akapiga hodi nyumbani. Yavuye mu irafu saa 4. Alitoka nyumbani karibu saa 4. Simura nakira abantu kwa gatandatu. Sipokeagi watu Jumamosi. Ariko ndaravuze Mana yanjye ndabigenza gute? Nikasema Mungu wangu nitafanya je? Ndicara ariko naranezerewe. Nikiaketi tukazungumza na mimi nikafurahi. Arambwira inkuru zo mu ishengero. Akanambia habari za kanisani. Ndavuga nti abantu bose nico kimwe yemwe. Nikasema kumbe watu wote ni mamoja. Reka ni wacu nuko bameze. Na kwetu ni hivyo. Kandi niko ndayaga n'undi mpaseri nawe ambwira gutyo. Nilipokuwa nikizungumza mwingine pastor naye akanambia hivyo hivyo. Abantu twese tumeze cyo kimwe. Watu tuko mamoja. Twariko turayaga rero. Tukwa tukizungumza sasa, dusuzuma ko hari w'abantu ubu bamara imyaka 20 mu ishengero, tukichunguza ya kwamba kuna watu wanamaliza miaka karibu 20 kanisani, kandi muri iyo myaka 20 na katika miaka 20 hiyo akaba afite ishusho Yesu ashaka kumuntu amaze imyaka 20 mu ishengero, ya kwamba anapicha Yesu anahitaji kwa mtu ambaye kuna miaka 20 apate kuwa na picha hiyo. Turaganira, tukazungumza, dusanga muri no myaka, kwa utaka katika miaka hii abantu bakura mu vyitwa gakiza, jinsi watu wanavyokuwa katika wokovu, niko bacika bapagani arabakizwa, ndivyo wanafanyika kuwa mapagani na wanaitwa walokole. Uko abantu baza kwicara kuri izi ntebe z'abakozi b'Imana, jinsi watu wanaiketi kwa viti vya watumishi wa Mungu, batangura guhinduka abantu babi kandi Imana yabashize ku ntebe nziza, ndivyo wanakuwa watu wabaya na Mungu amewatia nafasi nzuri. Namba mashengero ari mabi, kama makanisa ni mabaya, abakristo babi sio wakristo wabaya, abarongozi babi, ni viongozi vibaya. Kandi uyu mukristo agitangura, na mkristo akianzilia, ntabakeneye kuzoba umupastori, hahitaji kuwa pasta, ashaka kuzokwigira mu ijuru, anataka kwenda yake mbinguni tu. Ariko bakugize umupastori, ukifanyika kuwa pasta, mwalimu, diakre, shemasi, ingorane ugasanga ziratanguye, shida zinaanza. Pasteur gusa, pasteur tu ni wavuga matangazo, anasema matangazo misi yose, kila mara. Pastori gusa, pasteur peke yake ni we agiruku, ni wagiruku, ndio anafanya hivi, anafanya hivi, ndio anakuwa mkali. Mubisanzwe bakugize umukozi, kwa kawaida waikufanya kuwa mtumishi, uba warageze ku rugero, unakuwa unafikia kiwango utazotsitazwa n'ivyo utaronse, hautakwazika na vitu ambavyo huvipati. Umuntu ageze ku rugero, uko mtu unafikia kiwango kwakira vyose ashima, unapokea vyote ukishukuru. Haleluya, amen. Ari umuntu yigeze kuza kumwira, kuna mtu amewahi kuja kunaambia ati pastor umbabarire, akanambia pastor samahani, nagutwaye parking, nashize imodoka aho horushira parking, nimepeleka parking yako, nimetia gari yangu mahali unatiaga gari yako. Ndamwira ntimba ndaguhaye kofi rimwe nuko nyene ndagukunda nako. Naye akamchokoza akamwambia ningekupiga kofi moja lakini nakupenda. Kweli twafa parking? Sasa kwa kweli eski tunaweza kukufa parking kweli? Tendo mwigisho wa Kristo. Mimi ni mwanafunzi wa Kristo. Yesu yaranyigishije. Amenifundisha Yesu. Kandi nzorinda saza, nitafika hata uzeeni shaka kwigishwa na Kristo, nikihitaji kufundishwa na Kristo. Kwa abantu bacika bakoze, gisi watu wanafanyika kuwa watumishi, niko bahinduka abantu b'isi, ndivyo wanageuka watu wa dunia. Siko Yesu yabishaka, sivyo Yesu alihitaji. Iyo umuntu akijijwe, mtu akiokoka, akigishwa icyari cyo mwigishwa wa Kristo, anafundishwa ni kitu gani kuwa mwanafunzi wa Kristo. Azoba pastori, ataheshimu pasta, azoba umupastori, atakuwa pasta, azoba umuprofete, atakuwa nabii, azoba umuapotre, atakuwa mtume, ariko azoguma ari umwigishwa wa Kristo, lakini ataendelea kuwa mwanafunzi wa Kristo. Hari undi mkozi w'Imana twigeze kuba tuyaga, nibaza ko yaciye ukwezi. Kuna mtumishi mwingine wa Mungu tumezungumza, kunapitika mwezi, arambwira ati Pastor Claude, akanambia Pastor Claude, urazi umuntu yitwa gutya, unajua mtu anaitwa fulani? Ambwira umukozi wo muri Amerika, akanambia mtumishi wa Mungu uko Marekani, ambwira turazi umuntu yitwa gutya, akanambia unajua mtu anaitwa hivi, ambwira undi mukozi wo muri Amerika, akamwambia mwingine mtumishi wa Mungu wa Marekani
huko. Aturazi ko kenshi batitwa ngo pastor kanaka, pastor kanaka, pastor kanaka, apotre kanaka, apotre kanaka, apotre kanaka. Akamwambia unajua kwamba wahitaji pastor fulani, apotre fulani. Kenshi tubazi mu mazina. Mara nyingi tunawafahamu kwa majina yao tu. Ibi bina abantu bagwanira ino, vitu ambavyo tunapigania huku, benshi babigwanira kuko badakura. Wengi wanapigania mambo hayo kwa sababu hawataki kukua. Hariho abakozi bakomeye. Kuna watumishi wa Mungu wa ajabu batitwa pastori, ambaye haitwi pasteri. Shaka utanga karorero ku muntu umwe. Nataka kutoa mfano wa mtu mmoja. Ndamukunda, nampenda, ndazi ko tuzinanye, najua kwa tunajuana, twahora duhurira mu bikorwa kenshi, tukutanana kwenye makazi ya Mungu mara nyingi. Ariko Imana yaramuteje imbere cyane, na Mungu amemsongesha mbele sana. Yitwa Chris Ndikumana. Anaitwa Chris Ndikumana. Ishengero kanisani aha sengera kwenye naombea n'umuntu asanzwe, ni mtu wa kawaida. Sivyo? Ni kweli. Sindaje kuiraba ariko abantu barabimbwiye. Watu wananiambia hayo. Nangora nafise z'ubupastori. Hana talanta ya upasta. Ariko kwisi yose. Lakini duniani pote. Ndafise umugenzi ari muri Canada. Nina rafiki yangu kwa Canada. Yarambwiye ngo rega Chris yamyenga haraciye igihe. Akanambia Chris amekuwa huko panapita muda. Sare bakodesheje. Sare ambayo wamekodi yuzuye irafunika. Imejaa mpaka juu kabisa. Kubera Chris Ndikumana. Kwa sababu ya Chris Ndikumana. Ariko mu Ishengero, lakini kanisani yicariye mu bandi, anaketi katika wengine wa Kristo. Ngora nafise, hana shida yoyote. Barabarani Chris Ndikumana ni umwene gihugu asanzwe, ni raia wa kawaida. Nani ugakunda kwambara makoti? Apendagi hata makoti. Imana ishimwe. Amen. Numva rakarorero kamwe mutwo nkwiye kuvuga. Ni mfano mmoja katika mifano mingi nitatoa. Ariko lakini arateye imbere mu abantu mwe. Amesonga mbele wa ndugu zangu. Kwisi yose arazwi. Wanafahamika duniani nzima. Umukozi w'ijambo. Ni mtumishi wa neno. Mwana yizi jambo. Ni mtoto amejifundisha neno. Umukozi atangi jambo. Ni mtumishi ambaye anapana neno. Haleluya. Amen. Mwigishwa wa Kristo. Mwanafunzi wa Kristo. Mwigishwa wa Kristo. Mwanafunzi wa Kristo. Mwigishwa wa Kristo. Mwanafunzi wa Kristo. Yigishijwe na Yesu. Amefundishwa na Yesu. Na dini limuhindura. Dini haimgeuzi. Na apotre yoza ngozanya mafuta mashasha ngo aramuhinduye. Hakuna apostle anaweza kumbadilisha. Hawezi. Mu bantu basengera ahasengera, wanaombea mahali anaombea, ni gake bava mu ishengero ryabo ngo bagiye murindi. Ni mara kidogo wanaondoka kanisani mwao eti wahamie kwa kanisa lingine. Na bana barya bafungura ijambo. Ni watoto wanakula neno. Na bigishwa ba Kristo. Ni wanafunzi wa Kristo. Barazi gikwiriye. Wafranga ngaha. Alete pesa. Azanishikanwa ngaha. Alete sadaka hapa. Wa mugore. Ule mama. Yari umushitsi. Alikuwa mgeni. Yajanywe n'uwundi. Amepelekwa na wengine. Aranka kuyatwara. Akakataa kutoa pesa hiyo. Wa mugenzi we aramubwira. Wewe rafika mwambie. Wewe uri gipinga wewe. Wewe unapingaga wewe. Wanishikanwa. Peleka sadaka. Profeta aravuze. Nabii amesema. Abaje ntayo ntwara. Akasema Mr. Zibebe. Jewe Imana nizeye. Mungu nilioamini. Ni nkorera kubera ngayihaye amafaranga. Hata tena sawa nimeipa pesa. Ukuri ntayo ntwara. Kwa ukweli sipeleki. Erega ntayo yatwaye. Kwa ukweli hakupeleka pesa hizo. Hanyuma bariko baraheza ikoraniro. Walipomaliza makutano, wa profeta achavuga kuri ujya mugore. Ule nabii akatabiria ule mama. Nimba yamuvuze ko azoja hanze. Kama alitabiri kwamba tenda nje. Hanyuma batashe. Alipokwenda nyumbani, aramubwiye. Akamwambia, sinatanze. Sikupana. Kandi Imana yankoreye. Na Mungu amenitendea, amenitumikia sasa. Jewe sishaka kugusaba kuba igipinga. Mimi sikuombe uwe mpingaji. Haraje umukozi w'Imana umwe. Alikuja mtumishi wa Mungu mmoja. Nibuka ko nagiye kumwakira ku kibuga cy'indege. Nakumbuka nimempokea huko kwa airport. Merekeje abandi bakozi. Nilikuwa nikishindikiza wengine watumishi wa Mungu. Hanyuma nanje narimo. Na mimi nilikuwa kati yao. Tukamwakira mu ijoro. Tukampokea usiku. Yari afise impano yo gusengera abagwayi. Alikuwa na karama kuombea wagonjwa. Nk'ubu mama baramushonye hamwe bababaga mu kwibaruka. Kama wale wa mama ambao wanafanyia cesarienne. Akaguma ababara. Anabaki anaumia. Achavuga ati mama. Anakuambia tu mama. Wewe. Haguruka. Shimama. Haya magachagira ati. Anafika na pa. Ndagushonye. Nakushona. Tubwire umumama umwe mujyane muri toilette murabi byabo. Wende kwa na mama moja huko nje atazame vilivyofanyika. Bagacha bajana n'uwo mama. Wanaenda na huyo mama.
Murasikia imani ikora kwinshi. Unajua Mungu anatumika kwa nia nyingi. Umunsi umwe turi mu Ishengero, siku moja tukiwa kanisani, ashaka gusuka mavuta ku bantu bose baje. Akataka kumimina mafuta kwa watu wote walikuja. Nari nicaranye n'umukozi umwe. Nilikuwa naiketi na mtumishi mmoja wa Mungu. Umuvuga ubutumwa wa kera cyane. Mhubiri wa zamani sana. Hanyuma nyamukozi w'Imana. Alafu ule mtumishi wa Mungu araza kumusiga mafuta. Alipokuja kumwangia mafuta, achagira ngo achache. Hariho abantu, kuna watu basi ko batazokizwa n'ibiba byose. Wanafahamu kwamba wataponeshwa na vinavyofanyika vyote. Bazokizwa n'ijambo ryose. Wataponywa na neno lote. Iyo abigishwa ba Kristo batigishijwe, kama wanafunzi wa Kristo wafunzwi, baronderera hose bakaburira hose. Wanatafutia pote na wanakosea pote. Sishaka kukuza urongozi bwa mpemu burahagije. Sitakukataza sababu uongozi wa roho uko. Ariko kugibihe bya none turimo, kwa sababu nyakati tulivyo ndani, ni vyiza kuba umwigishwa wa Kristo. Ni vizuri uwe mwanafunzi wa Kristo. Ubikora uko bose babikora. Usifanye gisi watu wanavyofanya. Ubikore uko Kristo ariko arakwigisha. Ubifanye gisi Kristo anavyokufunza. Kristo ari mu ijambo. Kristo katika neno. Mani habwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Amen. Amen. Mwigishwa wa Yesu rero, mwanafunzi wa Yesu sasa arahitamwo, anaamua. Yesu avuga ngo, Yesu anasema, ushaka kunkurikira, unataka kunifuata, wamboregwa wewe mlevi, wamusambanyi wewe msherati, wamusuma wewe mwizi, wamubeshi wewe mwongo, wandyarya wewe mnafiki, ushaka kunkurikira, unataka kunifuata, kuya ingo kuja, ariko lakini wiyanke, ujikatae, wikorera umusaraba, ujitwishe msalaba wako. Bidashoboka, kama haiwezekani, baba wundi ukurikira, tafuta wengine utafuata. Iyanke, jikatae, nukiriho wewe, sio wewe unaishi, hariho Kristo, ni Kristo ndiye anaishi. Kurikira wiyanka, nifuata ukijikataa. Umusaraba, uko msalabani, ngire byose uyigwamo kenshi, labda imerudiliwa mara nyingi. Umuntu akenye, mtu akiwa maskini, nakwiye kuvuga ngo ni umusaraba, hata sema huyu ni msalaba, nubwo byoshoboka, ingawa inawezekana. Uragwaye, umeugonjwa, si umusaraba, huyo sio msalaba. Hariho n'abapagani bagwaye, kuna mapagani wanaogonjwa, ariko umusaraba, lakini msalaba ni ubuzima mbisemwo, ni maisha ninaamua gutamwo, kupitia, umbabaje, ukaniumize kubera Yesu, kwa ajili ya Yesu. Ni ubuzima butandyoheye, ni maisha sio mazuri, ariko ndabuhisemwo, lakini nimeamua kubera Yesu, kwa ajili ya Yesu. Abandi bajene bose, wengine vijana wote, bariryohera, wanajifurahisha. Ewe, mimi siniryohera, sitajifurahisha. Ryohera Yesu, tafurahisha Yesu. Yesu. N'umusaraba, ni msalaba. Mwiyumvire Ishengero, jifikirieni kanisa. Mwiyumvire Ishengero, jifikirieni kanisa. Numva bimbabaza kenshi, bila nihuzunikisha mara nyingi, abana b'Imana babayeho nabi, kwa kuona watoto wa Mungu wanaishi vibaya, na nyishu z'Imana turonka, atupokee jibu za Mungu, na jwi ry'Imana twumva, atusikie sauti ya Mungu. Ubuzima bw'amahoro y'Imana nta buhari, maisha ya amani ya Mungu imeshatoweka, umunezero wabuzuye mwemu nta buhari, furaha wanaojaa roho imetoweka. Ni wabona umuntu ariko aragwana mu Ishengero ntanezerewe, Jona mtu anapigana kanisani hana furaha, abanezerewe ntibagwana, wanaofuraha wapigani. Yesu yavuze, Yesu alisema, ndabaha amahoro yanje, nawapatieni amani yangu, amahoro mato, sio amani ndogo, amahoro make, sio amani mchache, amahoro ameze nk'uruzi, ni amani kwa kama mto. Ndayabaha, napatieni, nawapatieni, nawapatieni. Ninde azoya kwaka? Nani atakayepiganisha amani hiyo? Ninde paseri azokumara amaza mu Ishengero ngo ayakwake? Nani pastor atakayekufezesha kanisani akunyang'anya amani hiyo? Mungu yansitaje, amenikwaza. Mwigishwa wa Kristo, mwanafunzi wa Kristo, afisa amahoro, ambaye ana amani, atatewe n'amasengesho, ambaye hayatoki kwa, ambaye haonekani kwa maombi, ategwa n'inzira arimo, yanaambatana na njema ndani. Amen. Mani habwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Gufuta umuntu twose jewe, kakitukote mie ni mama mikrofone, awanipe mikrofone. Mwigishwa wa Kristo, mwanafunzi wa Kristo, nashwana muri utwo tuntu, hakuwaga na shwana katika maneno. Saa yawe niyagera, saa yako ikifika, uzoronka mikrofone mpaka ikurambire, utapata mikrofone mpaka uchoke.
urashobora kwibwira ko hageze hataragera. Unaweza kujiambia kwamba pamefika na hapajafika. Niba ubona umukozi w'Imana wese ariko aragwana ngo mungire umupastori. Ukiona mtumishi wa Mungu yote akipigania upasta, yani yeye sio yeye. Ntiharagera. Kwake hapajafika. Iyo hageze pakifika barabigusaba wanakuomba ukumvura tinyi. Unasikia woga. Kuko kuhagarara imbere y'abantu. Kwa sababu kushimama mbele ya watu. Uzokuba warize. Sio inakufaa kwa kusoma. Ukiga ubwigishwa. Unajifundisha kuwa mwanafunzi. Ugashika ku rugero guko wifuza ko ari Kristo ahagarara. Unafika ku kiwango unahitaji Kristo ndiye ashimame. Amen. Reka mbandanye. Acha niendelee. Umuntu wese ari umwigishwa wa Kristo. Mtu yote ambaye ni mwanafunzi wa Kristo. Uzomubonere kuri utu tuntu ngira mvuge. Utamtazamia kwa vitu naenda kuzungumza. Ntuzumurabire ku ikoti. Usimtazamie ku koti. Ntuzumurabire ku misaraba afise. Usitazamie misalaba anayokuwa nayo. Raba kuri ibi bintu. Utazamie vitu ninavyotaka kuvisema. Kandi ibi ntibiraba umukristo gusa. Na hivi havitazami mkristo tu. Biraraba n'umupastori. Inatazama hata mapasta. Utegerezwa kuba umwigishwa wa Kristo. Inakupashwa kuwa na wewe pia mwanafunzi wa Kristo. Ikintu cha mbere. Kitu cha kwanza muzobarabirako utakayowatazamia uwo muntu mtu huyo yumvira Kristo, anatii Kristo. Uyo muntu mtu huyo yumvira Kristo, anatii Kristo. Wopfumumwica, unaweza hata kumuuawa hakwahemukira shebuja Yesu. Hawezi kumziaki baba yake Yesu kwa kazi. Amina. Amina. Mumve rero Imana yomfasha sindondogore. Mungu atanisaidia. Ubuzima bwitwa kwizera, maisha ambayo inaitwa ya imani, ntuzubwitiranye n'ibintu byose, uyafananishe na vitu vingine vyote. N'ubuzima ni maisha bugutwara ahantu humvira, yanakupeleka nafasi mwenyewe unasikia unakuwa na utiifu. Urashaka kuba umukristo utafisi icyo wumvira. Yawezekana wewe uko mkristo na hauna utiifu, ariko nta uri kuraja na hautakwenda nafasi yoyote. Ubuzima bw'imwemu bugizwe no kumvira. Maisha ya kiroho yanaambatana na kutii. Maroma 1:5 avuga ngo niwe yaduhesheje ubuntu no kuba intumwa kubw'izina ryiwe, kugira ngo mu mahanga yose habemwe abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Amen. Kwizera, imani, kurama, kumvira inanipa kutii. Kwizera, imani, kurama inanipa kwemera kubabara nkumvira databuja, kuitika maumivu na ninatii baba wangu wa kazi. Ubuzima butari mu munezero, maisha ambayo haina furaha, ubuzima butabona Imana, maisha ambayo hauoni Mungu. Numva shaka ko tubuganga boss. Nahitaji tukatae kabisa maisha hayo. Muranyumva abana b'Imana? Je, mnanielewa watoto wa Mungu? Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Hapana kuwa mkristo atabona Imana. Hapana kuwa mkristo ambaye hamuoni Mungu. Amen. Amen. Kumvira, kutii. Yesu yaravuze. Yesu alisema, umuntu wese yumva amajambo yanje, mtu yoyote anayesikia maneno yangu hanyuma akayakora, na anatenda, ngo ameze nk'umunyabwenge, yeye ni kama mwenye akili, yubatse inzu yiwe ku rutare, amejenga nyumba yake kwa mwamba, hanyuma imvura iragwa, alafu mvua ikanyesha, inkukura iratwaza, gharika likakuja, umuyaga urasuriranya, upepo ukakuja, yanzu iguma ihagaze, na nyumba ile ikabaki na shimama, kuko yubatse ku rutare, kwa sababu imejengwa kwa mwamba. Umuntu yumva amajambo yanje, mtu atakayesikia maneno yangu ntayakore, ambayo hayatumikishi, wasa n'umuntu w'ikijuju, yeye ni kama mtu wa mpumbavu, yubatse inzu yiwe ku musenyi, amejenga nyumba yake kwa mchanga, imvura iragwa, mvua inanyesha, inkukura iraza, gharika inakuja, umuyaga uraza, mvulu unakuja, yanzu ijana n'amazi, na ile nyumba inapelekwa na maji. N'ubuzima bw'abakristo, maisha ya Kikristo, nta nari mu mukristo atageragezwa. Hakuna hata siku moja mkristo ajaribiwaje. N'igihe uzovyumva umuntu abivuga
ntuze wemera zobabeshe. Hata usikia mtu anasema hivyo usikubali, atakuwa amedanganya. Iremeza ko Biblia inakubalisha kwamba Shetani ategerezwa kutwanka. Shetani lazima tukatae kuko dukundana n'umwansi wiwe, kwa sababu tunapendana na adui wake. Ategerezwa kutwanka, ni lazima tukatae. Yaani umuntu azokubwira ngo ntuzogeragezwa, basi atakaye kudanganya kuambia hautajaribiwa. Huki gikomeye kinachokuwa juu ya vingine nuko iyo ubase ku rutare, yani ukiujenga kwa mwamba na ugeragezwa, hata ukijaribiwa ugwa hauanguki. si ngomezi zawe, sio nguvu zako, ni ngomezi ziwe, ni nguvu zake. niwe rutare, yeye ndiye mwamba. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Mwiyumvire, jifikirie. Ndifuza ko umwana w'Imana wese avuga. Nahitaji mtoto wa Mungu yote aseme. Hapana unyene. Hapana sasa hivi. Ati jewe. Aseme moyoni, mimi Abahutu n'Abatutsi nibagwana, Watusi kwa Wahutu wakipigana, sinzobamwo, mimi sitakuwa kati yao. Ishengero kanisani nibagwana wakipigana, ntibazombona, hawataniona. na numwe nzoshigikira. Sitashimamia mtu yoyote. Mu muryango katika familia nibatangura kugwana kubera amatongo, wakianza kupigania hata ardhi, nibazombona, hawataniona. Mrazwa rija abantu bagwanyira amatongo. Ujifikirie kuna wakati watu wanapigania ardhi, naho yamuhebera yose, ingao mwachie yote, azosaza Kenye, atafika uzeeni akiwa maskini. Ndabeshe? Si kweli? Mwana w'Imana hapana. Pelekeni. Imana nitantunga naho moyama nzokwishwa n'inzara. Kama Mungu haiko upande wangu, ingawa mnipe ardhi hiyo, nitakufa tu na njaa. Abana bigishwa ba Kristo, wanafunzi wa Kristo baramwiba, wanamuiba. Ntashobora gufungisha mwene se, hawezi kumtia mahakamani ndugu yake. yarigishijwe na Kristo, amefunzwa na Kristo. Haleluya. Amen. Numva rutuntu twinshi novuga twinshi, naweza nikasema tu vitu twingi kabisa. Ariko umwana w'Imana, umwigisho wa Kristo, yumvira icyo Yesu yigishije. Lakini mtoto wa Mungu, mwanafunzi wa Kristo, anatii kitu ambacho Kristo amefundisha. Na mutabayeho muri ubwo buzima, kama uishi maisha hayo, ni witegure gukura, usijiandae kukua. Uzomara imyaka 20 mu Ishengero, utamaliza miaka 20 kanisani. ukiri umwana yavura bagutabara bagufasha, ukingali mtoto anatambaa, wangali wanakusaidia vitu vyote. ukiri umuntu akure mu mpemu, ili mtu akuwe kiroho, abanza kwiga kumvira, anajifunza kutii. gukura mu mpemu, kukuwa kiroho ibiterwa n'ukuntu ndakwigisha gusa, ambatana gisi anavyokufunza tu, ahubwo biterwa n'ukuntu na mpemu akwigisha, ambatana gisi roho anavyokufunza. Abantu bama mu mashengero, watu wanakuwa makanisani, bigishwa n'abapastori, wanafunzwa na mapasta, ariko mpemu ntacyo babafasha, lakini wengi haiwasaidii. Mpemu, roho hawasaidii, bakaguma ari babandi iminsi yose, imyaka yose, na wanabaki ni wale miaka yote, siku zote. Twari tugeze ahantu tunafikia fasi sasa, abantu babona umunezero, watu waone furaha, babona amahoro y'Imana, waone amani ya Mungu, bavuga ati abantu barahiriwe, wakiona wasema watu ni waheri kabisa. Udatunze, nta bintu byinshi ufise, wakitazama wanaona hauko tajiri, una vitu vingi, ariko uranezerewe, lakini unafurahi kubera ijuru rikorera muri wewe, kwa sababu mbingu inatumikia ndani yako. Amen. Amen. Imana ishimwe. Hari ikindi kintu numva novuga, tazungumzia kitu kingine kigoye, kigumu, ariko tukishozwa na Mpwemu Yera, lakini tukiwezeshwa na Roho Mtakatifu. Numvise mama akivuga ngaha, nimesikia mama akisema hapa, kubesha, kudanganya. Ndababwije ukuri, twovugisha ukuri. Kwa ukweli, tukisemesha kweli. Ni bande bafite ingeso yo kubesha? Na tuulize wanayokuwa na tabia ya uongo. Jewe na Pastor Christine na Pastor Leonidas, mimi na Pastor Christine na Pastor Leonidas na kiongozi na Pastor Ejide, turashobora guca dusohoka tumeze uko. Tunaweza kutoka tukiwa hivi. Tiniri Ishengero turongoye. Je, ndio kanisa tunaongoza hivi? Abantu babesha kubera 5,000. Wanaosema uongo juu ya 5,000 tu. Umuntu abesha kubera umuriyoni. Mtu anadanganya juu ya milioni moja. Mbega urashobora gutungwa n'umuriyoni hatari mu mugisha w'Imana? Je, unaweza kuishi juu ya milioni kama hakuna baraka ya Mungu? Abigishwa ba Kristo barigishijwe. Hao si watu wanafunzi wa Kristo. Wanafunzi wa Kristo wanafunzwa. Ni yahagaze imbere y'abasuma bagira bamwice. Ingawa akishimama mbele ya wawezi wanataka kumuuawa, kuko yiyemeje kumwigishwa. Kwa sababu amejikomesha kuwa mwanafunzi, aravuga ukuri, anasema kweli, ijuru ligaseruka na mbingu inaonekana.
Amen. Amen. Hanyuma abantu yamaze kugira ngo ati ujya n'umukristo, ujya n'umukristo, ujya n'umukristo. Alafu akisogea mbele wanaanza kusema huyu ni mkristo kweli. Abantu benshi nababeshi. Watu wengi ni uongo. Ariko mwemu arashaka kubikuraho. Lakini roho anataka kuondosha hayo. Wemere kuba umwigishwa wa Kristo. Kubali kuwa mwanafunzi wa Kristo. Ivyo Yesu yigisha bifate nkama. Vitu ambavyo Yesu anavyofundisha uvishikie kabisa. Ubigendere. Na utembelee maneno hayo. Iyo ni ishusho y'Ishengero. Ndio picha ya kanisa. Amina. Amen. Kindi kintu mvuga kukumvira. Kingine kitu ni kutii. Mukumvira. Kitu ninazo kisema pia cha pili kwa kuhusu kutii. Narimvuze ko nutumvira ntuzokura mu mwemu. Nilisema kama ukutii hautakuwa kiroho. Uzogwana ngo bakugire pasteur. Utapiganishwa mpaka ukufanye pastor. Uzotanga amafaranga ngo bakugire pasteur. Utatoa hata pesa ukufanye pastor. Ariko ni wakura. Lakini ukikuwa mkubwa, abantu bazokugira umukozi. Watu watakufanya kuwa mtumishi. Imani ihabwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Yesu yaravuze ngo. Yesu alisema, munyitiriki mwami. Munaniitia nini mfalme? Mudakora ivyo mvuga. Na mfanyi nayo sema. Munyitiriki mwami. Munaniitia nini mfalme? Sisi ndi umwami wanyu. Mimi siko mfalme wenu. Yaba ndi umwami wanyu. Kama ningekuwa mfalme wenu, mukora ivyo mvuga. Mungefanya navyo visema. Ibintu birumvikana? Je, vinasikilika? Birumvikana? Je, vinasikilika? Birumvikana? Je, vinasikilika? Nukuvuga kuva uyu munsi. Yani kuanzia leo, mu bantu wita umwami, watu wanaoita mfalme, Yesu utangure kumukuramo. Katika watu unaita mfalme, Yesu anza kumtosha ndani. Nutiyemeza kumwumvira. Kama ujikubalishi kumtii. Amen. Amen. Tindibuka ko je nahevye inzoga nkizishaka. Nakumbuka kwamba nimeacha pombe nilikuwa nikizipenda kweli. Kuko kwa sababu abantu bambwiye ubutumwa. Watu walioniambia wokovu, barambwiye mpemu yera aje muri wewe. Waliniambia roho anakuja ndani yako. Azoguha umunezero. Atakupa furaha. Azokuzuza amahoro. Atakujaza amani. Inzoga ntizikenewe. Pombe haihitajiki. Je sinasubiri? Sikuongeza kunywa pombe. Naona numva kanyota. Nilikuwa na kiwi. Ariko nkibuka. Na sasa nakumbuka. Niko Biblia ivyigisha. Ndivyo Biblia inafundisha. Mukaboregwe vino. Musilewe vino. Irimu buhumbu. Kwa sababu iko na inaleta machafuko. Mwuzure mhemu. Mujae roho. Turafisa abantu mu miryango. Tuko na watu katika mafamilia. Ntidusiba gusenga. Tunawaombea kila siku. Ariko ndabizi. Lakini najua. Bambwira ngo nabo n'abakristo. Wanaambia na wao ni wakristo. Ariko ndabizi. Na vijua vizuri. Nibapfira mu byo barimo. Wakifia katika mambo walio ndani. Nta numwe azonyumva mvuga ngo yagiye mu ijuru, sinshobora. Hakuna atakayesikia nikisema ameenda mbinguni, siwezi. Ijuru. Mbingu. Ni ry'abumvira Imana. Ni mbingu ni wanaotii Mungu. Shaka kubabwira. Nataka kuambia. Ata mutima wo kumvira. Kama hakuna moyo wa kutii. Nuru mwigishwa wa Kristo. Wewe sio mwanafunzi wa Kristo. Uzobona umugisha w'Imana. Hautaona baraka ya Mungu. Haleluya. Amen. Ndamaze gushikirwa n'ibintu. Nimefikiwa na vitu. Kenshi. Mara nyingi. Ntambara. Nava. Ngira ngende mu rubanza. Nataka kwenda kwenye sherehe. Hanyuma nkasohoka. Alafu natoka. Ngacha ntangura kumva mu mpemu yanje. Naanza kusikia katika roho yangu. Simerewe neza. Sijisikii vizuri. Kera. Zamani. Sinarinzi ivyo arivyo. Sikuwa najua ni vitu gani. Ngacha mbandanya nkagenda mu rubanza. Nafika nava, nafika naenda kwenye sherehe. Nkava mu rubanza mbabaye. Natoka kwenye sherehe hiyo na nikihuzunika. Nkajama mbabaye. Nalala nikihuzunika. Nikanga ko nsenga. Vinanishinda hata kuomba. Ariko maze kubimenya. Lakini nilipovielewa. Umudame wanje nicyabona. Mke wangu anaweza kushuhudia hayo. Mpora ngaruka mu nzu nkakura impuzu. Nafika narudia nyumbani natoa nguo. Mama numvise ko nakwiye kugenda. Nimesikia kwamba sitajiki kwenda huko. Hanyuma ngacavuga none ndacankora iki? Nafanya sasa nifanye nini? Kata kintu nateguwe. Mbona sikuandaa kitu? Ariko mu buryo ntazi. Katika hali sielewi. Nisanga natanguye gusenga. Najikuta nikianza kuomba. Tangi natanguye kuja mu ijambo. Naanza kuingia katika neno. Nkaryoherwa. Nafurahi. Nkaryoherwa. Nafurahi. Muzura. Naja. Muzura. Naja. Narabimenye. Nimeshaelewa. Ijuru. Mbingu. Ikorana n'abumvira. Linatumika unaotii. Kandi ushaka uvyemere. Nawe pia ukubali. Barongorwa na mpemu yera. Wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio wana w'Imana. Ndio wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Ndashaka amahoro y'abakristo. Nahitaji amani ya Wakristo. Badapfubusa. Ambayo hawashwani. Nanje ntavyo nshoboye. Na mimi siwezi. Ariko ndongorwa na mpemu. Lakini kiongozwa na Roho. Zokwama ndabishobora. Nitafanya hivyo. Si kubw'inkomezi. Sio kwa nguvu zangu. Si kubw'ubushobozi. Sio kwa uwezo wangu. Ni kubw'ampemu yera. Kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Mpemu yera arafasha abigishwa ba Kristo. Roho Mtakatifu anasaidia wanafunzi wa Kristo. Kumvira. Kutii. Icya kabiri. Ya pili. Icya kabiri. Ya pili. Munyumve bantu b'Imana.
Ishusho y'ishengero. Picha la kanisa. Uzobona umuntu yumvira uzomenya ko ari umwana w'Imana. Ukiona mtu anayetii ujue kama ni mtoto wa Mungu. Icya kabiri. Cha pili. Yesu baramwagije sinsubira kubisoma. Yesu amemuuliza sitasoma hayo. Ibwirizwa rikuru ni rihe mwami? Amri kubwa ni la wapi mfalme? Kunda Imana n'umutima wawe wose. Penda Mungu na moyo wako wote. N'ubwenge bwawe bwose. Na akili yako yote. N'umushaha wawe wose. Na nafsi yako yote. N'inkomezi zawe zose. Zako zote. Kunda Imana, kunda Imana, kunda Imana. Mpende Mungu, mpende Mungu, mpende Mungu. Mumvirize bana b'Imana. Sikiliza watu wa Mungu. Ni wiyemeza kuba umwigishwa wa Yesu. Ukijikubalisha kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ili ni bwirizwa nyamukuru. Ili ni amri kubwa. Kunda Imana. Mpende Mungu. Kunda Imana. Mpende Mungu. Kunda Imana. Mpende Mungu. Kunda Imana. Mpende Mungu. Mumvirize rero. Sikia vizuri. Abantu bose bahora bakubesha ngo nanjye ndakunda Imana. Watu wote wanakudanganya eti na mimi nampenda Mungu. Je, ushobora kumbesha ngo urankunda jewe? Hawezi ndanganya eti unanipenda mimi? Muranezerwa cyane. Nafurahishwa sana iyo mbonye umuntu ankunda. Nikiona mtu anayenipenda. Nkabimenya kwa nkunda. Nikijua kwamba ananipenda. Mura numva umenga ndaryohewe gose. Kwa ukweli nakuwa nasikia furaha nyingi sana. Imana rero, Mungu yeye yo yirarushirije. Yeye ni zaidi. Nta kindi insaba. Aniombe kitu kingine. Ishikanwa rya mbere. Sadaka ya kwanza. Nkunda kuruta vyose. Nipende zaidi ya vyote. Yesu yaravuze ngo. Yesu alisema, ni wakunda so, ukimpenda baba yako, cyangwa nyoko, ama mama yako, cyangwa umuhungu wako, ama mtoto wako, cyangwa umukobwa wako, ama msichana wako, ukamundutisha zaidi yangu, nuri umwigishwa wanje, au uko mwanafunzi wangu. Jewe kugira nemere ko umuntu ankunda, mimi nilikubali kwamba mtu ananipenda, ndaraba umwanya mpa, natazama muda anayonipa, anezererwa kuguma hafi yanje, anafurahia kubaki karibu yangu. Yari hafi yanje araryoherwa, akikuwa karibu yangu anafurahi. Ibi ni ibimenyetso by'urukundo. Hiyo ni alama ya upendo. Ngira umuntu azokugira ngo arakunda Imana, Pasteur ataka kuambia anampenda Mungu, atigera senga, ambaye haombagi. Mbona mu Ishengero dusenga amasengesho yotunga umukristo? Je, mnaona kwamba kanisa letu tunaomba maombi anaweza saidia mkristo kuishi? Umuntu akunda Imana, mtu anayependa Mungu, mwijoro, usiku, yumva yoyegera, anajisikia kusogelea Mungu. Mugitondo, asubuhi, yoyegera, kumsogelea Mungu. Kumugoroba, jioni, yo kwegera Imana, anamsogelea Mungu. Yari karahimbaza Imana, akiabudu Mungu, bimurutira ni zaidi amafana, pesa, ibiyago, mazungumzo, nyama. Yumva icyo kintu cya mbere kiryoshe, anasikia kitu cha kwanza kinakuwa kinamkuwa utamu. Manishi, Mungu asifiwe. Ubwo muriko muranyumva? Je, mnanielewa? Nusubire kubesha abantu ngo urakunda Imana. Usiongeze kudanganya watu wetu tunapenda Mungu. Abantu wengi tuzobahamba baje mu kuzimu. Wengi tutawazika waende kuzimu. Ndiko ndavuga ibi bintu kugira Ishengero kwisi yose duhinduke. Nasema hivi ili kanisani dunia nzima tubadilike. Niyo mpamvu mwe mwera yavuze abantu bihane. Roho Mtakatifu alisema watu watubu. Imana ntushobora kuyibesha. Hautadanganya Mungu. Wewe unyegera kangahe? Unanisogelea mara ngapi? Iyo uri kumwe n'abandi bakobwa, uko hapa wengine wasichana, unacheka, unafurahi. Uri mu bandi bahungu, uko kwenye wanaume, unafurahi, unacheka. Wewe nunkunda, au nipendi. Uri kumwe n'utwana twawe, uko kwenye watoto wako, urakina amenyo yose ugatwenga, unacheza meno yote yako nje. Jewe turi kumwe. Sasa mimi Mungu tukiwa pamoja, kumenga ntacubona, mbona unioni? Ukunda ndevye kuri, unanipenda. Je, muranyumva bana bimwe? Mnanielewa tu wa Mungu? Murabona iyo tuje gusenga, mnaona tukija kuomba kenshi tuza kuko ari umugenzo wo kuza. Tunakuja sababu ni desturi ya kukuja. Nituza kubera dukunda Imana. Hatukuji sababu tunampenda Mungu. Abakunda Imana wanampenda Mungu basenga kwa Mungu. Hawaombe Jumapili tu. Muhira barasenga iminsi yose. Nyumbani anaomba kila mara. Abakunda Imana wanampenda Mungu. No mwijoro barasenga. Na usiku wanaomba. Nasenga kubera imitwaro. Haombi juu ya mahitaji. Narifise agatabo k'Igiswahili. Nilikuwa na kitabu ka Kiswahili. Umugabo yanditse ngo bwana huyu ameandika kisema ni mu Giswahili ndavuga mu Kirundi. Avuga ngo iyo mvyutse nikiamka nabanza rindira uyu mugabo numve ko atubitora. Ngo iyo mvyutse ndakivuga mu mvugo ihora ikoreshwa n'abantu benshi. Atasema katika msemo unaosemewa na watu wengi. Ndakivuze mu Kirundi mwoca munsohora. Ngo iyo mvyutse mu gatondo ngo numva grand besoin yo gusenga. Sema tusikie. Nikiamka asubuhi nasikia grand besoin ya kuomba Mungu. Haja kubwa ya kuomba. Unaona abantu bavyutse kenshi wumva umenga woja kuri toilet. Mara nyingi watu wakiamka wanaenda kwa haja kubwa. Yari karandika ngo ngiva mu itiro
alikuwa anasema nikiamka tu nikitoka kwenye usingizi numva bezo ya mbere ari gusenga. Anasikia haja kubwa ni kuomba. Si kubera imitwaro, sio kwa sababu ya mahitaji. Akunda Imana, anampenda Mungu. Imana izoronka abantu batunze, Mungu atapata watajiri amamiliyoni amajana n'amajana, milioni na mamia na mamia, batakira telefone mu gatondo, awapokee simu asubuhi bataravugana n'Imana, kabla hawajazungumza na Mungu. Imana ntangurana nawe, akisema Mungu nitaanza na wewe. Telefoni gasona, uri mwiza Mana. Telefoni naita kri yana bakia na siku na siku. Wewe ni mwema, uko igitondo cyiza, umenipa siku nzuri. Barikiwe Mungu. Nta mafaranga ryoshe nkawe, hakuna pesa zaidi yako. Nta mugabo ryoshe nkawe, hakuna mume zaidi yako. Nta mugore ryoshe nkawe, hakuna mke zaidi yako. Imana irakeneye abantu bayikunda batayiryarya. Mungu ampenda, anataka watu wanaompenda bila unafiki. Amora mwibaza ngo Imana ngo iraryohewe ngo irafite ishengero. Je, unafikiria Mungu anafurahia kanisa? Shengero wa kanisa nitutava muri ubu buzima, kama tuache maisha haya bw'ubunebwe n'ugwangara, maisha ya uvivu na kuzubaa, abantu benshi bazobivamwo. Wengi wataheba, wataacha. Twama tubibona, tunayaona. Abapastori baguma batera inkuru, mapasta wanabaki tu akizungumza habari tu. Nibaza ko amashengero ya kera gusa, najifikiria ni makanisa ya zamani tu afisa abantu bagumamwo, iko na watu ambao wanabakia huko makanisa. Aya mashengero mashasha yose, makanisa mapya haya yote, utevye mara imyaka 3, anayokawia na maiza miaka 5, miaka 5, huguru irindi shengero, pakifungulwa nge kanisa abayagiye anakwenda imyaka 2, miaka 2, hagacha haza undi muprofeta avuye muri Cameroon, anatoka profeta tu Cameroon, ifyo anaenda hanyuma imyaka 2, kisha miaka 2 hakaza umuapotre, anakuya apotre avuye mbega baje Iburaya ntibakangana, avuye muri Cote d'Ivoire, anatoka Cote d'Ivoire, apostle ifyo cyane bene aba bana batoyi zaidi hawa vijana ngo barondera amavuta, wanatafuta mafuta. Twebwe n'ubu turabakozi na sisi tuko watumishi. Mwibaza ngo twararonse abapotre, mnafikiria tumepata maaposto? Mwibaza ngo twararonse abantu badusiga amavuta? Mnafikiria tumepata watu kutupaka mafuta? Twaronse Imana itanga amavuta, tumepata Mungu anayepana mafuta. Abantu baguma bazunguruka, watu wanazunguka. Ni kimenyetso cyo kudakura, ni alama ya kutokuwa. Ndakumambira abantu uvuye mu ishengero, nsezera ndagusezera mahoro genda. Naambia watu kama unataka kutoka kanisani niage, nikuage vizuri uende na amani. Ico ni kimenyetso cy'uwigishijwe na Kristo. Hiyo ni alama ya mtu amefunzwa na Kristo. Ishengero likorera mu mahoro, kanisa linatumikia katika amani. Amen. Kunda Imana, penda Mungu. Iyo umuntu ankunda, kama mtu ananipenda, aranyumva, ananitii. Mnaona uyu mugore wanje, mnaona mke wangu huyu munzu nyumbani, ndamwegura yahora twenga gushika twosozi tukatibuka, anacheka mpaka machozi yanashuka. Kandi n'abana banje nuko, na watu wangu ni hivyo. Mnasanga niko ndavuga, najikuta nikizungumza mumba batwenze, wanacheka. Nkibaza mu mutima none abatwenziki, mnajiweza moyoni sasa wamecheka. Nurukundo ni upendo, barangunda, wananipenda. Mama kiongozi uravuga ngaha, mama kiongozi anasema hapa, ukabona abantu wanapokea. Mama kiongozi ni rukundo, mama kiongozi ni upendo. Abantu bagukunda barakumva, watu wakupenda wanakusikiaga. Ega ari ibintu wari ukora je nkabitinya, kuna vitu unafanya mimi naogopa kubera nzi ko batankunda nkawe. Ariko mwumve, sindabivuze mu buryo bwo gutebura, niko ubuzima bwubatse, ndivyo maisha alivyo. Iyo abantu bagukunda barakumva, watu wakikupenda wanakutii. Jewe ndakunda amata mu ijoro, mara nyingi napenda kunywa maziwa usiku. Harigenda yibuka saa 4 z'ijoro, mara nyingi kuna wakati nakumbuka kunywa maziwa hata saa 4 za usiku. Umwana wese mbwiye ngo nshaka amata, mtoto yote nikiambia nahitaji maziwa, mbona numva bimbabaje n'ukuri, na mimi mwenyewe vinanihuzunisha. Achagenda yiruka, anakwenda kwa haraka, si hafi, sio karibu, ariko nzanira amata, mpaka niletee maziwa. Akayazana, anayaleta, akayakubita, nayapiga kabisa. avuga ntaya mata si umwana yayazanye, haya maziwa sio mtoto aliyaleta, urukundo rwayazanye, ni upendo aliyaleta.
Imana Mungu abayikunda wanayompenda barayumviriza wanamtii. jewe sindababesha Siwadanganyi kabisa. sinemera ko umuntu yakijijwe Sikubali kwamba mtu ameokoka adakunda ibi bintu kama apendi vitu hivi. Biblia gukizwa sivyo niyumvira kupenda sio vitu najifikiria. gukizwa nukuvyagwa n'Imana. Wokovu ni kuzaliwa na Mungu. Nkuwemo Adamu Na wanatoa Adamu wa zamani banshizemo Imana. wanatia ndani yangu Mungu. Kera Zamani nakunda sinema, kwa napenda sinema, nakunda inzoga, kwa napenda pombe. Kera Adamu, kwa sababu ya Adamu wa kwanza. Adamu ametoka, Imana iraje, Mungu anakuja. Sankundi jambo. Nafika napenda neno. Sankundi jambo. Nafika napenda neno. Sankundi jambo. Nafika napenda neno. Mwaka uheze, mwaka ulioisha, Biblia nayihejeje mu kwezi kw'icumi. Nimemaliza Biblia kwa mwezi wa 10. 11 kutarahera. Kabla ya kuisha, ndasubira ndayitangura. Nikaanza tena. Ubu nayitanguye. Hivi nimeanza kwezi kwa 11. Mwezi wa 11 unapita. Ubu ndiko ndayigenda. Hivi naenda kabisa. Nama numva ndyohewe. Nakuwa na furaha sana. Mwibaza ngo ndumubeshi. Najifikiria mimi ni Mungu. Ndafite umugore ndafite abana muzobabaza. Nina mke na watoto mwaulize. Ndaha. Hapa. Kugira ndahave. Ili nitoke hapa. Si jewe. Sio mimi. N'ubuzima bundimwo. Ni maisha yako ndani yangu. Si wewe. Sio wewe. N'ubuzima bukurimwo. Ni maisha yako ndani yako. Ivyo unyotewe. Unachokuwa nacho kiwi. Ubiterwa n'ikikurimwo. Yanatokana na kilicho ndani yako. Abakunda Imana. Wanapenda Mungu. Barasoma ijambo. Wanasoma neno. Barasoma ijambo. Wanasoma neno. Haleluya. Amen. Ninda kundi Imana. Nani anampenda Mungu? Mwigishwa wa Yesu ninde? Nani mwanafunzi wa Yesu? Kundi Imana kuruta ibintu byose. Penda Mungu zaidi ya vitu vyote. Abana baragenda bakicara ku masamariro, ku marigara. Watoto wanaenda ku masamariro, ku marigara. Hawana Biblia. Hanyuma ngo tuzobahamba ngo bagiye mu ijuru. Alafu tuwazika wende mbinguni. Ivyo urya, unavyokula nivyo biguseruka. Ndivyo vinatoka ndani yako. Abantu barya ijambo, wanaokula neno bafite ishusho y'Ishengero, wanapicha kanisa ari hose, mahali popote yuko, arashingira nahe Yesu, anamshuhudia Yesu. Abantu bakavuga tuyu ni umwana w'Imana. Watu wanasema huyu ni mtoto wa Mungu. Pana uryarya. Acha unafiki. Cha tatu. Amen. Mwigishwa wa Kristo, mwanafunzi wa Kristo. Cha tatu. Yesu yavuze ngo, Yesu alisema kunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwe. Rero iyo mvuga ngo ubwenge bwawe, umushaha wawe, inkomezi zawe, cyo kuri abantu benshi babona ko Imana tuyibesha. Hamaravuga ngo iryo niryo rya mbere rikuru, ngo hari wirindi. Alisema hilo la kwanza, la pili risa n'iryo nyene, inayofanana hilo. Kunda mugenzi wawe, pende jirani yako nkuko wikunda. Pende rafiki yako jinsi unavyojipenda. Frere, ndugu, urankunda? Ndakukunda. Ego kuniko twama twishurana. Ndivyo tunavyojibiana. Nanje mbaza ko ndagukunda. Uranogera. Uranogera. Ndagukunda. Jewe mimi ndiko ndasaba Imana inshoboze kukukunda. Naomba Mungu aniwezeshe kukupenda. Nukuri sindagukunda. Kwa kweli sikukupenda. Nabibwiye na Prophet Jimmy. Namwambia Prophet Jimmy. Tubwirana ngo turakundana. Iyo mama kiongoza bivuze mbona numva antaye mu mutego. Nakuwa naambia hata Prophet Jimmy, tunaambiana kwamba tunapendana. Watu wangoza kusema hivyo, yani tunatupiana kwenye mitego. Haro abantu naragenda kuramutsa n'umunsi n'umwe. Kuna mtu hajawahi kwenda hata kumsalimia hata siku moja. Na telefone sindamutelefona. Sijawahi hata kumuita kwenye simu. Hanyuma ngachanza marimaringo ndagukunda mugabo. Na pia tunasema nakupenda ndugu yangu. Nuko mudakubitana nyene mu mwarangubisa. Ni sababu mpigani, labda mngetupiga. Ariko suko nafise urukundo. Sio kwamba sina upendo. Ariko urukundo Yesu avuga. Upendo Yesu anayosema. Urukundo Imana dukunda. Ni upendo Mungu anatupenda. Abariko dukunda abantu. Ndio tunahitaji kupenda watu. Twebwe abantu. Sisi watu. Dukunda uririmba neza. Tunapenda naimba vizuri. Uvuga ubutumwa neza. Anayehubiri vizuri. Uwigisha neza. Anayefundisha vizuri. Nibo dukunda. Ndivyo tunapenda. Nibo nohezagira. Ndivyo tunabariki. Imana. Lakini Mungu dukunda babi. Anapenda watu wabaya. Dukunda abanyabyaha. Anapenda wenye dhambi. Iyo haje umuntu mu Ishengero, pakija mtu kanisani afise igikundiro, ambaye iko anapendwa sana, yambaye neza, anavaa vizuri, amota utuntu, iko na marashi mazuri, umuntu wese yumva anezerewe kwicarana nawe. Mtu yote anafurahi kukaa naye karibu. Iyo bakubwiye ngo bwira mugenzi wawe ngo Yesu aragukunda, ukimubwira utwenga Yesu aragukunda. Waikwambia mbele rafiki yako Yesu anafurahi mbona tika Yesu anakupenda.
hanyuma iyo haje umuntu yambaye izubuhoma, pakija mtu sasa anavaza kuchanika, nigisokozo umenga asokoresha imikubuzo, anakuwa na nywele kama za warasa. Bwira mugenzi wawe ndagukunda, ambia rafiki yako nakupenda. Ndagukunda. Kumuraba mu maso ntibishoboka, hauwezi hata kumtazama kwenye macho. Turaba mu maso yabo dukunda, tunatazama tunawapenda. Ishengero rya Kristo, kanisa la Kristo. Simvuge ngo turi ndyarya, mvuga Imana idukure mu buryarya. Nisiseme kwamba sisi ni manafiki, lakini Mungu aondoshe unafiki ndani yetu. Imana, Mungu yaravuze ngo, alisema, bene data wandugu nimukundane, nimpendeni, kuko Imana n'urukundo. Mpenda ndugu yako kwa sababu Mungu ni upendo. Wavyawe n'Imana wese, anayezaliwa na Mungu yoyote arakundana. Anapenda. Umuntu adakundana, asiyependa, yamenye Imana, amjui Mungu. Urabisoma muri Yohana wa mbere mu gice cya 4 ku murongo w'indwi n'umunani. Soma katika Yohana wa kwanza sura 4 7 na 8. Umuntu wese adakundana, asiyependa yoyote, ubuzima bw'Imana ntiburaza. Maisha ya Mungu haijai kuja ndani yake. Ubuzima bw'Imana, maisha ya Mungu ni urukundo, ni upendo. Twebwe dufata ibintu minenegwe, sisi tunadharau vitu, ibintu tubifata minenegwe, tunashika vitu kwa kawaida. Ugachunkunda kuko ndi pasteri, unanipenda juu niko pastor tu, nanje ngo ndakundwa mama wanje, na mimi ngo napendwa jamani. Uzobinyereka niba nkura hajya bakanyicarika hajya, nzobona urengana ati bite mugabo. Utanionyesha wakiniondosha hapa, nikienda kukaa kule nyuma utaniita tu salama ndugu. Umunsi wazokugira mustanteri, siku akikufanya kuwa mstanteri, ugachuhura n'abantu bose, unafanya kutana watu wote. Nyakuwa mustanteri, heshima zako mstanteri, kandi atahora akubaha yahora kubira ati bite, na alikuwa kuheshimu mbele kwa none bakugize mustanteri agacayunama, akikivi sasa akikona anashuka. Sawa, ni bisanzwe, ni kawaida. Ariko umuntu akubaha, anayekuheshimu, akubaha ugikenye, anakuheshimu ukiwa maskini. Umuntu agukunda, anayekupenda, agukunda uri mubi, anakupenda uko mtu mbaya. Ivyiso na bimacho, n'ibizuru, na bipua, n'ibitwi, na masikio, akagukunda, anakupenda. Ati dusangira ubugari, tuochangie ugali bwana. Niko Yesu yatugize, ndivyo Yesu alivyotufanya. Ndabeshe kabenda. Je, nasema uongo? Ishusho y'Ishengero, picha ya kanisa, yategerezwa kuba urukundo, inastahili kuwa upendo. Ahantu hose Imana ibona urukundo, alipopote Mungu anaona upendo, ikibona ko abantu bizi jambo, anaona kwamba watu wamejifunza neno, jambo lintwara mu rukundo, neno linalipeleka katika upendo. Amen, amen. Yesu yaravuze, afu Yesu alisema, nimwakundana, mkipendana, ni habisi, ndipo wa mataifa bazomenya ko murabigishwa banje, watafahamu kwamba nyinyi mwanafunzi wangu. Ishusho y'Ishengero, picha la kanisa, saya mazu, sio manyumba haya. Nimwakundana, mkipendana, uko abisi bidakunda ko bakundana, kwa sababu mataifa si rahisi kupendana, n'abavukana basigaye bankana, wanaotoka tumbu moja kuna wakati wanakataana. Hariho abantu badakundana na base na banyina ngaha, kuna watu hawapendi wazazi wao hapa. Ariko mwebwe, lakini nyinyi uko murabigishwa banje, kwa sababu mko wanafunzi wangu, icyambere muzokora, cha kwanza mtakazokifanya, kundana, 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 pendeni. Hari umuntu yanyandikiye agakete ngaha, kuna aliyeniandikia barua pale, amazindwi hafi 5 mu bitaro, ana karibu wiki 5 huko hospitalini. Tena riziko yavuyeyo, nilikuwa najifikiria kwamba ameondoka huko hospitalini. Mwezi guheze, mwezi uliopita, hariho agahungu kiwe kapfuye, kijana wake amefariki. Hanyuma bagenda kumukura mu bitaro ngo agende kugahamba, wakamuondosha hospitalini aende kuzika katoto kake. Ndiko ndamuvugisha, nilipokuwa nikizungumza naye, acha mbwira ngo turi mu bitaro, akaambia tuko kwa hospitalini. Yanyandikiye rero, ameniandikia ati Pastor turacyari mu bitaro, Pastor tungali hospitalini, biratugoye cyane, ni vigumu sana. Aho rero jewe mu ndwi iheze nari muri Prince Regent, na mimi wiki iliyopita nilikuwa kwenye Prince Regent. Sinabimenye, sikujua. Ariko suko ntari ndabizi, narabyibagiwe. Sio kwamba nilikuwa sivijui, nimesahau. Usanga nawe ataja muri serire ngo babimenye. Inawezekana naye pia ana muda mrefu ashiriki kwenye selile wajui. Muri Prince Regent avuze ngo nsengera mu ishengero ryiza rifise imiduga 40. Kwenye press yake akisema naombea katika kanisa nzuri kuna magari zaidi ya 40. Wacha bamubwira ati iyo upfu muvuga ko ari ryiza ariko ntuvuge ko ririmo n'imiduga.
Wanaweza mwambia ungesema tu kama nilizuru, usiseme kama kuko pia magari. Kwa sababu miduga byari kuborohera kuza kukuraba. Kwa sababu wana magari ingekuwa rahisi kuja kukutazama. Harige bidashoboka kubera ntaja muri serire batabimenye natwe nitubimenye. Kuna wakati haviwezekani sababu yeye ashiriki kwenye selile na selile kama wavijui na sisi vinakuwa vigumu kusema tuvijue. Ariko nkibisoma nagize ibigumba. Na niliposoma nilisikia kabisa babimere yanze ndagasomera ahantu mva ndagize ibigumba. Wamenipaka barua hapo nikasoma nikasikia kabisa moyo Imana Mungu nikeneye bavuga ubutumwa beza. Hahitaji wahubiri wazuri. Nikeneye abapotre beza. Hahitaji waapostoli wazuri. Imana ikeneye urukundo. Mungu anahitaji upendo. Imana ikeneye urukundo. Mungu anahitaji upendo. Ahantu henshi mahali pengi abantu baranezerwa, watu wanafurahi, ngo twigishijwe neza, tumefundishwa vizuri, wahezagiwe, tumebarikiwa. Amezi 2 bakagwana, kisha miezi 2 wanapigana, basubiye kuramukanya, hawawezi tena kusalimiana. None wahezagiwe gute? Umebarikiwa na nini? Abahezagiwe ntibagwana, wanaobarikiwa wapigani. Ubu ni uburyarya bwa shetani yasutse mu mashengo. Huyo ni unafiki wa shetani, amemimina makanisani eti nimebarikiwa. Nibigumba gusa. Na masantima tu. Ishengero dusakuba mu rukundo. Kanisa lazima liwe na upendo. Imana ihabwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Imana niyabona urukundo, Mungu akiona upendo izoba mu rukundo, atakuwa kati ya upendo huyo. Nasozereye na malizia ibi bintu bitatu. Kwa vitu hivi vitatu Imana ibitubonemo. Mungu aone ndani yetu vitu hivyo vitatu. Wumvire ijambo ry'Imana. Utii neno la Mungu. Wumvire Mpwemu Yera. Utii Roho Mtakatifu. Kunda Imana kuruta ibintu byose. Mpende Mungu zaidi ya vitu vyote. Turabura abantu baza mu masengesho. Tunakosa watu kuja hapa kwa maombi. Tunawakosa. Abantu bose bari mu bintu. Watu wote kwenye vitu. Hanyuma Imana ikagumana n'intebe gusa. Na Mungu anabaki na viti tu. Kingine, kunda mugenza we nkuko wikunda. Penda rafiki yako kama jinsi unavyojipenda. Ndababwije ukuri. Naambia ukweli. Nitwisuzuma, tukijichunguza, twosubira gupfukama. Tutarudia pia kupiga makofi. Imana itugirire ikigongo. Na Mungu atusamee. Mu gusozera, kwa kumalizia, nambura umwigishwa. Kama wewe ni mwanafunzi kweli wa Kristo, au uzoja hose, kwenye utakwenda pote, au uzosengera hose, utaombea pote, abantu bakakubaza, wakikuuliza ikintu cha mbere wifuza mu buzima ni iki? Unachohitaji kitu cha kwanza maishani mwako ni kitu gani? Ikintu cha mbere wifuza mu buzima ni iki? Kitu gani unachohitaji maishani mwako? Ukachuvuga inzu, unafuna sema nyumba, ukavuga imodoka, sema gari, ntiwigishijwe. Hapa ukufundishwa. Ukurashobora kuronga inzu, yawezekana upate nyumba, ikaba ari intango yawe y'imibabaro no kuzoja mu muriro. Inakuwa chanzilio chako cha mauzuni na kwenda motoni. Unaweza kupata pesa, kuvukia ronka, ukianza kupata pesa, ikaba ari intango yawe yo kubaho nabi no kuzoja mu muriro. Inakuwa chanzo chako cha kuishi vibaya na kwenda motoni. Ariko umuntu yigishijwe, lakini mtu aliyofunzwa avuga ati nifuza gusa na Kristo, atakwambia nahitaji kufanana na Kristo. Nifuza gusa na Kristo, nahitaji kufanana na Kristo. Zoronga inzu nsa na Kristo, nikipata nyumba nifanane na Kristo, ndayinezerererwemwo, nifurahie ndani. Haleluya, amina. Nzogendere mu modoka nsa na Kristo, tembelee gari nikifanana na Kristo. Uko Yesu nazokwima inzu, nazokwima imodoka kubera usa nawe. Yesu hata kunyima gari na nyumba kwa sababu mnafanana, ahubwo azobiguha kugira umwerekane gose, lakini atavikupatia ili uzidi kumuonyesha mahali popote. Imani habwe icyubahiro. Mungu apewe utukufu. Murashobora kugura amaso dusenge. Fungeni macho yenu tuombe. Iminota mikeyi.